Attention TV so me wa kwaba de ebaso na only edi share dia na onim Attention TV there na can say we inspire more ye nante keke enko ya saase ayato e wo social media so enko say bro bi asay bi afa me ma say betidi dabi e say me ko social media say ni say o mo nchiri mo na be so mo e wa Attention TV so patcho make how say Attention TV e wo Facebook, YouTube, Twitter okoya Attention TVGH okwa aya no afro bi no aka chance Attention TV e wo nyuma pa any programs pa e de mano adusua so e wo mu enye se obehwe keke no akotra da bi eni ti okwa on subscribe on follow on like na osanso en comment ni him papa no se obehwe enso e de amame comfort bar no wo Ghana hano masia na wa dokro e wo sika gari mo na che se wo de 1000 cedis command o 10,000 and you say wasakra abeye evangelist adodo na friend evangelist mama part na e ka me akoye say time na wokom no nsem bi ekoso e de fa so we dan a comfort AGRADAA ekoto ye ho na che se wo chirima oto e de maniku ene me ni Prophet 99 asanso e de nchia me bebisa no ogidi pan se asema evangelism apart ni ku kan na se atesema ekoso ene se evangelism apart ni ku no chirimo o kire se comfort AGRADAA se wa besen fe evangelism apart no kamya koyese ne sakra ye mu no on sakra emfamge ye anase obesusu se ne nyuma bi a wo ye ana ema ni ku no twen afiri o no fi se video bi a twen ni sisi a comfort AGRADAA na se evangelism apart sisi a wotena se a wokasa ye kire mu se on pese that be ni ministry ebenyi na obi akoja be se eye meyerere no enintimi ko na mni na kobomu nya ye nyame adwuma da bi aka ye sakra na sikantwe ebebe mama ntwa me ho me ba me ne Prophet 99 ebedi nchia abusi ametwa me ho na maba na me ka sekwe university ana so masena me de djumedi ebesomo eno nti friend was 0548302985 your donations are never too late enko na ye ni Prophet 99 enko hwehwenko papa ma wakwaba mejo so aba tese eyo mjidi se bibia eye boko eso adom me bisa o wojidi se evangelism apart ne sakra ye mu a wo se odi ne ho ama Yesu wa sakra wie no no. Wow. Mamechia otumfo na nasate hina mechia police pani mechia go FADA. Mechia boss. Okay. Say nyame djuma wo hwewon. Nyame na kwa bebre so a ode frɛ nipa. Ana e frɛ no so no obi ene na adoma nyame di ma no. Na AGRADAA frɛ no mentimi enka ne bebre because nyame betima sesa AGRADAA anytime just seconds na ono akasa ne suba bi ni ye na ema nipa bi anase nipa na wo man no mu no ehu ne se on sakrai. Okay. Na uhwe jumedi odi wo man Ghana mu no kita bad record. Yeah, sika gari. Mame kita bad record. Mame no nyobi a amafo no bone din papa e wo man no mu. Ekofo a wo ye obukata achinchi omusa eju omusika e no se ne boso obusika no na ebukata na chese okra o kan se sika wote edekoto apa life asori dan na ye bukata sika se kwa fasi koto apa life dan na nge kwa papa so na dekoto o chire mo a 9 billion enu hey onu no kan o mi se enu ani ti enu oh onipa na wati ni sika koto dan ni se eye se na tell se enu dan no edu baby no komo to dan 2.5 billion enu ko no mo se ni boarding. I'm not sure not on 9 billion. What on 9 billion? Why? I pay life. No. Of a document in the show. Pay life signature chassis.
Ofa be show apala for 16 chashas here. But hear me. Kwa fos go to apala dan no. Na obotabo the team say dachi obeti asole. Samu. Oyi ah. Nti woni ne nya adwen say o se otoma ni kunu ni so mbe. Me see na obotabo the team say dachi obeti asole. There's no nim so obesesa. Tie. Obi okom ase ne kom no. Oyi sike bia no. Oyisu mutia. Okay. Motia so no. Enye de bia na motia eba omo. O pese motia ben wa e wani ese wo yas na motia be den aben motia beba e wa de obe ya motia no o ma wo chembio etino sa akofo na omo yi sika nyina omo di azan awrem because of say motia no mo de ya adwuma no motia no enye di se na mame wota no mo na sifo a wo bi a omo timo osum etie no motia no de obetima ma usika nyina hye obetima di ho agro ba motia onkum nipa motia hwe moja. Okay. Eti yomo fasa ade ni fu. Eti AGRADAA na plan wo the team said that obeti asole. Eye dwuma na wahisha to wo na ne chart ato. Ene to so mi no so no. So se nyame asakra na. Metimi gira anka se nyame asakra ne ye. Wo nyame betima asakra no ene temi opedi. Yeah. But ni suban na ode na di e wo Ghana se sie no. Oya no to say Disbelieve. Okay. Oya na no ya din a na no din ya buru mema ne de no so. Eso wo so be tu panyifo wa adwuma no mu. Wo ba so evangelist. Ezi o si sofo na obo wesu no. Ona ka so evangelist na ka wo de no me so yo do for. Itana be kan say papa. Me yo di for na me na dada. Na me evangelist. Also far I didn't to so ye no. So evangelist no. Enye evangelist wo adwuma na wo ye. Okay. Because they be me pepe they be na otemeka onim say they make an edukure. Yes, because platform na me was no otemeka to onim say they make no edukure. Go obi ka so evangelist a. Obi evangelist ni omo step up on tempo twa kra. Omo ka nyam yasem. Yes. Etimen jina o platform so. Say o ya kwankire. O ton nsuo wa so dem. And also nye evangelist. Thank you. Ana say Opa say me due to say asole ba. Be register membership card 3 million. And yes and yes me too. You bet 5. And no nye evangelist adwuma no. Evangelist adwuma ni say obestapa bontin. Obekọ radio show, obekọ market. Be bia no gina na okanya mesem. Na nipa twa ho hia. Na mafo ho say sie no adwese kai den aba. Na adwuma na ho ye no onye adwuma no kwa nya nu 6 months kwa ye. No odi waso asa abetewo social media platform so. Na odi di kofatem. E di panyifo bi atem. Na sebio oba ye mema kwa ye bodi kwa ye du emamu eduma ye sebi. Se me keze oche. Ah that be can imagine. Na o jaka say and me ma pai twe me am wo twe kwa me yi me twa so nyi kra na e feche wu ka vitela. Na evangelist nyame friend nyame from no ene akra na obetwe no akra atwe no ye etwe ho asema na David etini suba na wode na di no enu nkire ye say wasakra but still church members. Oh ese omo a omo dey friend no beko That's right. Bible say yes say yes kan o say ni friend etini ye dey Enche ni friend kwa thank you eto mo de na tinyina mo ni efra o ma ni efra Omani efra. So Saturday no no workers ni crop for kwa na ye. Eti no mo de chomani efra. So mo omani efra ya dia ene o mo kire no ma ame ne kwan no. No fa so yi. Na nya se okita mic no address na o kanya mesem na o preach na o bompa ne je oye nyame ni pu. Nti che se na evangelist Juma o se o de ato no so na enwie pay. Enye no ye no. So for na obo na su no. Obo so na de ra chire mu. So for the right chire mu. Be 6 months.
so for the lecture you maybe a oko chere every day oko chere I think be 6 be 3 hours 5 hours 4 hours oko chere so for the lecture chere mu sana oba onya case now eba say so evangelist. Oh, okay. It's not just say and then I won't know we be name light. Oh yes. No, why yes ye? Why yes ye? Nti fi say obeti asori na kamia kwa say nkofo ka say onya 6 months was started to no what chechim dada. It's not why any secretly. Na sofo no born esu no. Sa sofo no ono de ni ra chire mu. Oh, o de ni ra chire mu. Am say every 3 hours or 3 or 6 hours or say 3 hours. O de ni ko ra chire mu sa no sofo ne yere. Chire no. Nyamesem ka adini ra chire mu to ne fo. Omo yiba mu sa ba 6 months or so or 3 months. And sana onya problema. O fit se wo ba ya o si wasakra. Anka nya problem na anka still anka o de be fast yes. O be fa baby da ba se wasakra. Anka nya boom se se na be ye. Okay. Ti na wo chire dada. Eti chire na so fo no chire no. The see no ono no aja so fo na chi di. Okay. So for now training now church no kwan no. They say wa ja na chi di. Sa o chire me ho na onu so ni kun ni wo. Eti ebedu baby no. Se okọ classes ni biomu no. Ana so okọ church ni biomu no. Se see no hu se baby edu no. Me chance na bie. Ana o twi no fi so for no ho. What you say? Te kenya sa dia koda so wo chire mu a so for no edini ewura chire na ko chire no kwan no. Send number just of Kenya Misem, send number for quotation way, send number say, send number say, no church and acquire number faso about Christo. You can office soon and ever. But the see in the south of one way. My John Machidi, and on one daily pay and a year to man. The Bible say, your money in a new moon. Yeah, a bit trouble. But you didn't give. Maybe I mean 99 can make a big crown. Ewe that rana e ko be mu fo ba me Bible say we that time no I don't know. Amen. Because we nipa amen we nipa fonso we nipa fonso mo bia but oni ye e na be kire suban a nipa ban a we. Thank you na chese me bisa wo so for ya wo se agrada e free nast no sa agrada so e kire mu a Oto asori da ni free apply life for no. Osha ni kun no asum sofo no almost 20 years now. And opese ni kun no okache ni kun say oh sankebe ya omo free sofo na aze. But sofo no so omo koka che sofo no so ye no ho we bi nti unji ndi say agrada efa ni kun no de no so. Se me che sofo yi na ase a o ma me nni me ho because me so ma to asori dai. Ayinsu obu no da bia. And nti se me che wono wa o ma me fini na se very easy sir time auto aso dan nyina na okon no kon ite ko to aso dan no na kwa be na se sie no ko madwuma no majai na me ko ba busku na se me ko chire what I see eto obi be hu se ma mi se wa ja okomu na se o nam chire kwan so na eba okay ite yo ko ba busku so so di sofo te ne sa na seka onam chire kwa so na okoba busku na onam chire kwa na mafo asofo training na mo cheche no obi abe hu se ma me no so agya ko bo wa kura chire mo be 6 months e mo gana fo yeti ge ba se no ko bi ekwi mo de bone okay just say yes ye hu ni sa thank you to bi abe hu se onam kwa bebre onam nyame asem so ansa na oba ba we no asoda no kotonye na wo kom o kom akopita mo nya case edi chire na sofo no fe mu nyina obi enim se so obi do fa chire mu obeka kwa na se o kakwa na efa ye njindi but who ni se ntin no so ababontin a wa chire mu no a chire Ghana fo eno efa adentia se be fa akosua e be fa memma social media platform so e mani me fo aso me platform so eduma na wo se amesi be ye no wa dwe ko yedidu atem kra na fa ne say yedidu atem kra na hwe ba bia opie fi asa na wo ba okay na si waso na ye wadwuma ba wo ba so evangelist now o senkom
Ocean come. Obo deliverance. Obo deliverance. Osa tonsu. Oya kwanchire. Okay. Oya evangelist. That be. Oya prophet. Oya prophet. Yeah. Prophets are my part. Yeah. Prophets are my part. Prophet die for our last words that to Jerry. I tell no media kakra beti ma ka che ni se. So office ya bedwuma no be ye dia. Okay. Oyi na so fi social media platform so. Oyi na so fi Facebook. No man na adwe no ko ne oye no so. Say am pass ya me na fe na. Man na adwe ko akra na o twe no so. Na okudin. Okay. Na okuna ye ko no ye ko bitwa wo. Enye sika ku. Dabi. Na mre be du no. Osika dan man nyina no. Emesa. Thank you. Ultimi grand. Ya me ka mo nyina mo. Nyame so e ka. So bi na on tia se betima frame, obetima frame. Oya lu betima frame. O how be a chi usu krata semu frame prophet 99 0249 05 0278 0249 05 0278. Me da sister obaye. Nyame she ensure on so. Abusia for Attention TV any mini prophet 99 ana etna say ethwe nkomo e de fa evangelist am part aka ne friend no AGRADAA emo ada wodi ni juwa e de fa apobo na chese ne offer sika ga yen de 1,000 ba or 10,000 eno asem ana ne ye kan prophet 99 so e de na dwunche atudwa e de amaga na phone na midi ene akosia Sparkles Attention TV SO any. Come your way next time, Macau.